شروین زیادتر لسر جوینا جنیف سه لباجار هولری باوای که زندی ابراهیم برو سروکی انجمنا نشتیمانیا کرد لسوریه باوای که زندی ده بمرابه بلی کاک ابراهیم افدمی تباش دست پی که دخوازم به پرسه دست پی بکین جنیف سه ده بکاربه آشتی جبوی گلین سوریه بخورابینه سپاس جنيف سي حتى أنا هاجد أستنجير درباز دبي لإرادة دولي جيرو بتايبت روسيا وأمريكا يعني بخورتي دخوازن جنيف سي لدار كافي أو هيفي هني جنيف سي نو جنيف دوبه روشاتي جوهرتن أو دما جنيف دو روسيا ند سوري دبو تقينين كومكوجيل أوروبا تنبون بسطح هزارة بملتي سوري بري خو ندابو أوروبا نبو بروبلمك جو أوروبيارة أنا ها هناك تشتي أفين نهدر كتني هناك هي إرادة دولي ضغطك مزن بك كاربة چارة سريك أشتيج سوريا رببيني باشا لغوروا او جوینن کو د جنیف دا تین انجام دان د بکاربه د بحثا پنابران کرده بکاربه ری ببره لبرگرتن یک جو پنابران او هجر چاره سریج روشا سوری را نیدیتن يعني ترى ناين قرتن شقص أصلاً جيو زحمتي جي شيء ببين ملتي سوري يعني يانتين كشتن يانتين بنابر كرن أو تبى مشكلات ناف دولتي جبر ولوجي أم بيجن يعني جرك أو شار سياسي جهنك آرامي دهن هرما دشيء ببل سوريا شربي سكناندن يعني او برميلين قد رجيم دافيج بين سكناندن او دور بيتشكرين بين سكناندن هن دفرة وملتي سوري هنك فقر جهه خوش انما او بنابري وك بري قلق تشيد به باشا بين سر مجارك دين جنيف سيدا او جي مجارة كردانة صدام چنه كو كرد بآوايا كي راست و سر بخوا تبلی جوینا جنیف سه نبویه کرد وک شاندگ سر بخوا که جوینا جنیف سه ده بشدار ببوا تشتگلک باش بو لی ته سوزن دولتان ته سوز کسی تنبو گه قاربن کردا وک شاندک سر بخوا آماده بکن د جنیفا د دوا د دسپیکا 2014 ده هنگی روسیا جپه دی رگوت هونه شاندک سر بخوا کرد آماده بن و ما وک انجمن اجتماعی کردی اتفاق کر و ام مج روسیا خواست گه او سوز ویب سری ببه روسیا گوت مت سوز ندای کسی و شاندا رژیم هبه و شاندا اپوزیسیون هبه هون دکارن جه خو دناف شاندا رژیم دیان اپوزیسیون بگرن آنها عین حاله شاندک ج اپوزیسیون هی شاندک ج رژیم هی ام و کرد نه ایرو بون اپوزیسیون ام ج ده سالا ده اپوزیسیون بود سوری ده پرانیا اپوزیسیون سوری نها آلینگرین رژیم بون ایرو او هاتن جمع او بون اپوزیسیون تشتكي نورمالي جام بشكي بنجهين ج اپوزيسيونا سوري جام آمادنه د جنيفا سيد باشا خوازم لسر في گوتناته هنكي بسكنين دما و بارتين روشاوايا كردستان شورج دكر پرانيا اوين ويغاوي خوكو اپوزيسيونا سوريا ددن ناسكرن آليگرين رژيم بون لدن هذا د جوینن جنیف سیدا هون آلیه کردی وک شورمندن وان کسین کوبر دگل رژیم دابونه نها اپوزیسیونن هون يعني او کسی يعني کردی وک شورمند باش داره د جوینه دا نه وک کسی که سر بخوا و چی و قبول کرد نه ام وک بشکی بنگهی ام د دستایا بلنده
دستایا بلند اپوزیسیونê denê em wek beşekî bingehî di şanda danûstandinê denê em beşekî bingehî ji a şêwirmendiyê denê di aragihandinê denê di a jinê denê di a mafê mirova denê em wek nûnerê milletê Kurd em di hemû şandê cinêfa sê de amadekar in. باشه بۆچی و دگەل ڕێڤەبەریا خۆسەر ئەو کانتۆنێن کول ڕۆژاوایە کوردستانی هێنە دگەل تەف دەمێ و ئالێندن و گوتوبێش نەتکرد بە یەک شاندێ تەڤلی جڤینا جنێفسێ ببن و هەروەها هەوڵێن خۆی یەک بخەن ji بۆی کوردژی دە جڤینا جنێفسێدا جه بگرە. ڕێڤەبەریە پەیە دێ bi tena xwe çê kir ew ê karek dikir dadxwast yan şandek cuda ji opozisyonê amade bê yan jî em tev de amade nebin ême em dibînin heger derfet tune şandek Kurdî serbixwe amade bibe ew derfeta han a dîrokî em wenda nekin ji destê milletê Kurd hebûna me di hundirê şanda opozisyonê de tiştekî gelek baş ji bo berjewendiyê milletê Kurd ji ber tenê aniha danûstandin bên kirin em dikevin merhelek intîqalî de di wê merhele intîqalî de gelek giringiyê heyê em car de di hemû heyetê giçê bibin heyeta intîqalî de jî yan a danîna destûrê ya an kongrek niştimanî hundirê Sûriyê çê bibe em bi giranî wek Kurd amade bin em ne li derve dengê xwe bilim bikin em di hundirê kongrê navdewletî de li ser masê rûniştî bin em karibin dengê milletê xwe bikînin. باش کاک براهیم و داخواج پێدێ و تەف دەمێ و ینی وان ئالین کوم نەتگەل هەوەدانە و داخواج وان کرد و ڕوونن خوارێ سەر ماسێ لە هەف بکەنش بۆی و شاندەکە کوردی وەرە پێکانین ئەو ژی بتەنا سەرێ خۆ تەڤلی جڤینان بە divê demê de ew derfet çê nebû ji ber yek alî her tişt ji berî tenê tim her wextekê de şertê aliyê peye de her tişt sazkarê rêveberî heye hêza eskerî heye tenê kesê ginet hundirê wê de karê bê derbasî hundirê wê bibe û tu şertê din tu nebe evaya tiştekî gelek cidabûn di nav me çê dikir me nikarî bû şirîkatîkê divê demê bikin lê ême li beramber vêna me her û her doz li wan dikir ge em karibin vegeran rêkeftinê gi berê di navbera me de hene û bi taybet jî ser nerîna siyasî ji bo pêşeroja Sûriyê bi tevayî jî û ji bo çareserkirina mafê milletê Kurd di Sûriya de me girengî gelek muhim didî ge em dikaribin li ser wan rêkeftinê berê em amade bibin di mehafilê duwelî de lê me xabin êwan her û her digotin hûn karin danûstandinê bi rêveberiyê bikin em ew jî dizanin ge em danûstandinê bi rêveberiyê nakin me danûstandin bi Meclisa Rojavayê Kurdistanê dikir me tevdemê dikir me PYD dikir lê bi vê îdara ji alî PYD hatiye elan kirin me danûstandin pêr nekirî. باشه کاک ئیبراهیم یعنی gelek ji çavdêran û xelkî dibêjin meselen dema ku civînên opozisyona Iraqê çêbûn şîe sunne û Kurd weke sê pêk hateyên serekeyên Iraqê tevlî civînan bûn lê di nehada hûn wekû Kurd wek nûnerê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye enekese tenê bi digel îtilafê hûn bejdar bûne بۆچی مەسەلەن هەوە لە هەف نەدیکرد پێک بکاربن هون jî weke pêkhateyeka serekî ya Rojavaya Kurdistanê û Sûriyê tevlî civînan bibin. Rewşa Sûriye aniha ji rewşa Iraqê cuda ye. Ê Iraqê ne bi rejîma Iraqê rûdiniştin piştî rejîma Saddam Hüseyin hat ketin yani pêkhatiyên Iraqî ji Şîa û ji Sunna û ji Kurda cuda cuda li Kongra rûdiniştin. Aniha em di merhelek din de net Sûriyê de aniha opozisyon û rejîm li hember hev rûdinên. Merhela bi dû vê nade yani ew ê hingî her mukewnek karibe cihê xwe di danîna destûra Sûrî bigire hingî dibe gi tehalûfa cî bên guhartin hingî
کی کاربه لآلیه ما بسکنه لآلیه دوزا ملتی ما بسکنه امی تکیلی خو و دانستندنی خو پیر خورتر بکن بله عراقی نوابو پشتی رژیم کتبو حرسی پیک هاتی عراقی به هف دورو دنشتن باشە کاک براهیم ینی لەسەر عردێ وەک جەنابێتەژی ئاماژە پێکرد ڕێڤەبەریەک لە کانتۆنێن ڕۆژاوایە کوردستانی هەیە هۆن دەبێژن ئەم اعترافێ بوان ڕێڤەبەریان پێدێ ناکەین لێگەر هاتوو جنێفسێدا بڕیار هات ستاندن ینی وێ چاوا بکارە بن لەسەر عردەوێ بڕیارێت جیبجی بکەن دەمێکیدا ڕێڤەبەری دەدەستێ پێدێدایە وەکوونگ دەبێژن مەسەلەن هێزا چەکدار یا وەکوونگ دەبێژن هێزا چەکدار یا پێدێ هەیە ئاسایشە پێدێ هەیە هونێ چاوا بکارە بن وان بڕیاران لەسەر عردێ جیبجی بکەن هەگەر هەنگی دکاربن مەشروعکی نەتەوی کوردی داکەون دانوستەندنێ بێگومان ئەموان ئەمێ شریک بن لێگو وەکی ئانا بن وەکی گد هەر مناسبەیەکێ دێ ددن خویانیکردن گت پرۆژەیە وانی نەتەوی تنە تەنێش بۆ سووریەک دەموقرات کار دکن و هەمە تشتێک ئاواکردن لەسەر عردێ ji rêveberiyên hetanî hêza eskerî heta esayişê heta destûra gidanîna eqda xwe yê îjtîmaî navê Kurd û Kurdistan tiştekî netewî di wan saziya de di wan avakirinê gikirinê tiştek tune yê hingê em nabînin beşek Kurdî kar dike yanî ew hinekî dibin navê Sûriya Demokrat de dûrî meselê netewî Kurdî bi tevayî ketine. باشە ئەگەر هاتوو مەسەلەن پێدێ و ڕێڤەبەریاوێ گوت ئەو بڕیار و قرارێن و جنێفسێ دەردەخە ئەم پابەن نابین هۆ نوێ چاوە چ بکەن دوێ دەمێتە جنێف سێ ji ber yanî hîn me tersî heyî cinêf sê bi ser jî nekeve lê heger cinêf sê bi ser keve wê dibin riayetek navnetewî de dewletî de wê bimeşe wê bi rê keve hingî çi aliyên siyasî yan aliyên eskerî ji rejîm bî yan ji opozisyonê bî yan çi kesekî gihe bi hundirê Sûrî de wê li ser ferz bibe gi wan biryarên diwelî pêk bîne. باشە کاک براهیم بەریا چەند ڕۆژەکان جەنابێتە لە جەم بارزانی بوو هۆن بە هەڤرا جڤیان دەوێت جڤینێدا دوێ سەردانە جەنابێتە بۆ جەم بارزانی چه هات بەحسکردن وە بەحسا چ کرد ڕەوشە سیاسی سووری تەوایی بە تایبەت ڕەوشە هەرێمن کوردستانە سووری و ئاستەنگی و زەحمەتیە گتێ دهێنێ ji aliyê aborî de ji aliyê ewlekarî de û li ser Kongera Cinêfê bihtir hat axaftin û çawa Kurd tê de bejdar bin hêviyê me her du aliya jî ew bûn gi Kurd bi şandek xurtir û firehtir di karî bana di Cinêfê de hazir bana lê ew jî car di serkeftinekê gi îro em beşekin ji Kongera Cinêfê wek nûnertiya miletê Kurd her wiha hin behsa tiştin dijî bûn bi taybet li ser rewşa sînor di navbera Herêma Kurdistanê û navbera Kurdistana Sûriyê de ew deriyê gihatibû vekirin ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo alîkariyê bi Kurdistana Sûriye bike îro rêveberiya PYD destê xwedanî ser û astengiya çê dikil pêşiya millet li pêşiya tevgera siyasî Kurdî hingî yanî ew tiştekî neheqiyê yanî karekî dike bêhtir dorpêçkirinê li ser Kurdistana Sûriye çê dike û bi taybet jî tevgera siyasî re ji bo çûn û hatinê. Belê kak İbrahim Biro serokê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye